Okay, asante sana kwa kila yoyote amekuja kwenye channel hii Pamba Lugha na Jemove TV. Uyu munsi none reka twikomereze turebe icyo bita vivumishi. Vivumishi bivuze iki? Vivumishi inamaanisha nini? Kivumishi, mtu akiwa anasema kivumishi huwa anataka kumaanisha nini? Ndivyo nataka halafu tujue kwenye video ya leo. Tujifunzie pamoja vivumishi vya kuonyesha. Tutaona vivumishi vingine, lakini leo ningependa tuanze kwenye vivumishi vya kuonyesha ili uweze kujua lugha ya Kiswahili lazima utumie na vivumishi. Ndio maana na leo nimekuletea hapa vivumishi vya kuonyesha. Uyu munsi nakuzaniye icyo bita ibinyazina nyereka cyangwa se amagambo yerekana ahantu mu Giswahili kugira ngo nawe uzamenye kumenya gukoresha Igiswahili uvuga ngo ahangaha, aho, abangaba, biriya ni biki, cyangwa se mu gihe uzaba urimo kuvuga Igiswahili. Uyu munsi rero today nibyo tugiye kugira ngo turebere hamwe. Leo ningependa tujifunzie pamoja vivumishi vya kuonyesha. Vivumishi vya kuonyesha kuna aina tatu, hari ubwoko butatu, aina tatu za vivumishi vya kuonyesha, ubwoko butatu bw'ibinyazina nyereka. Kuna vivumishi vya kuonyesha vya karibu, hari ibinyazina byerekana bya hafi. Kuna vivumishi vya kuonyesha vya mbali kidogo, hari ibinyazina byerekana byo kure gacha cyangwa se hirya gatoya. Noneho kuna vivumishi vya kuonyesha vya mbali zaidi, kure cyane. Uvuze ngo mu Kinyarwanda ho birahari, uvuze ngo ahangaha, aho, hariya. Uvuze ngo uyu nguyu, uwo, cyangwa se uyu, uwo, uriya. Urukumva hamwe arakwegereye uyu, ahandi ntabwo akwegereye, niho bita uwo. Ahandi ho ntabwo ari kure cyane yawe, niyo mvuze ngo uriya. Kabari ibyo dukomeza rero. Ahangaha iyo tuvuze ngo hapa bivuga ngo ahangaha, hapa bivuga ahangaha. Ubwo turabikomerezaho. Hapo bivuga aho, pale bikavuga hariya. Hapa haranyegereye, karibu. Hapo mbali kidogo, ni kure gakeya. Pale mbali zaidi, kure cyane. Huyu bivuga uyu nguyu, aranyegereye. Huyo bikavuga uwo nguwo. Yule bikavuga uriya. Yule ni mwanafunzi, ura ni umunyeshuri. Huyu ni mwanafunzi, uyu ni umunyeshuri. Huyo ni mwanafunzi, uwo ni umunyeshuri. Yule ni mwanafunzi, ura ni umunyeshuri. Kadukomeze. Hawa bivuga aba. Hawa ni walimu, aba ni abarimu. Hao bikavuga abo. Hao ni walimu, abo ni abarimu. None akaza wale. Wale bivuga ngo bariya. Bariya ni abarimu, wale ni walimu. Kadukomeze. None tugiye ku kindi aricyo bivuga kivumishi cya kuonyesha, ikinyazina nyereka aricyo cyitwa hiki. Hiki bivuga iki ngiki, muruko byumva. Hiki ni kitabu, iki ni igitabo. Hiki ni kitabu, iki ni igitabo. None akaza hicho ni kitabu, icyo ni igitabo. Ubwo ni kivumi cya mbali kidogo, hirya gakeya. Tukaza no kuri kile, kiriya kure cyane. Kile mbali zaidi, kivumi cha kuonyesha cha mbali zaidi. Kile ni kitabu changu, kile ni gitabo cyanjye. Kile ni kiwanda, ruriya ni uruganda. Kile ni kiazi, kiriya ni ikirayi. Ukomeza n'ibindi. None tukaza kuri hivi. Hivi ubwo iyo tuvuze hiki ni iki ngiki, hivi ni ibi ngibi. Ubwo no bwinshi bw'iki ngiki. Nkuko hano huyu ni uyu nguyu, hawa bikavuga abangaba, uyu abangaba. Noneho hivi bivuga ibi, hivo bikavuga ibyo, vile bikavuga biriya. None tukaza ku kandi bita humu. Humu bivuga umu, humu. None humo, umwo. Mle bikavuga muriya, muriya. Humu, umu, humo, umwo, mle, muriya. None akaza hili, iri. Hili ni jiwe, iri ni ibuye. Jiwe bivuga ibuye. Hili ni jiwe, iri ni ibuye. Hilo ni jiwe, iryo ni ibuye. None tukaza kuri lile. Turi kuvuga ikintu kiri kure. Lile, ibuye riri kure. Lile ni jiwe, ririya ni ibuye. Ubwo tuvuzavuga ngo hapa bivuga ahangaha, hapo, aho, pale, hariya. Izi rero nizo bita aina tatu za vivumishi vya kuonyesha, ubwoko butatu bw'ibinyazina nyereka. Hariho hafi, karibu. Hafi, karibu. Mbali kidogo, hafi gakeya cyangwa se kure ariko atari kure cyane. Mbali kidogo. Tukaza mbali zaidi,
kure cyane aho utegereye, mbali zaidi, kure cyane aho utegereye. Kuva uyu munsi rero menya icyo bita gukoresha vivumishi vya kuonyesha ibinyazina nyereka. Tuzaza turebemo n'ibindi uko tuzajya twiyungura cyangwa se tumenya bike. Niko tuzajya tugenda twongeraho ibindi umunsi ku munsi. Icyo usabwa rero kugira gute no gukurikirana kugira ngo atagira ibigushika, ubundi bwo utangire uvuge ururimi rw'Igiswahili. Ni lazima uwe unafanya nini, uwe unaongea na watu, lazima uje huku kwenye channel hii ambayo inaitwa Pamba Lugha, alafu ujifunze masomo yote yanayopitia kwenye mtandao huu kugira ngo atazagira ibiza kugucika. Noneho hanyuma tena anza kusema lugha kama mwenyeji. Anza kusema lugha ya Kiswahili kama mwenyeji. Jua namna ya kutumia vivumishi vya kuonyesha tulijifunza, na tena tutajifunza nyakati za wakati. Hivyo vitakusaidia kujua lugha ya Kiswahili. Asante sana. Zaijieni.